Zdravo! Evo nešto zanimljivo. Nova vrsta pada, kaže suosnivač Chainlinka Sergej Nazarov. O kriptovalutama. Medvjeđi pad na kriptotržištu. Nova vrsta pada. Nedavni pad na tržištu kriptovaluta izaziva čuđenje iz nekoliko razloga. Prema Sergeju Nazarovu, suosnivaču Chainlinka, ovo medvjeđe tržište fundamentalno se razlikuje od onih viđenih u prošlosti. Nova vrsta pada. Nazarov je istaknuo da, za razliku od kolapsa FTX-a ili krize kriptokreditiranja iz 2022. tijekom tog razdoblja nije bilo značajnih institucionalnih propusta. U objavi na X-u naglasio je da, iako su tržišni ciklusi normalan dio kriptovaluta, trenutna situacija ukazuje na značajan napredak unutar industrije. Nadalje je istaknuo da nedostatak većih slomova pokazuje da je tržište kriptovaluta sada otpornije i da može bolje podnijeti volatilnost. Nazarov je vjeruje da odsutnost velikih propusta u upravljanju rizicima signalizira rast sposobnosti industrije da se nosi s potencijalnim šokovima. Nova vrsta pada. https://com Sergej Nazarov, status 202099878187299672.s. Tokenizirana imovina iz stvarnog svijeta potiče napredak tržišta. Uz sposobnost tržišta da apsorbira volatilnost, Nazarov je istaknuo porast tokenizirane imovine iz stvarnog svijeta, RVA, kao glavni čimbenik koji ovo medvjeđe tržište razlikuje od prethodnih padova. Prema podacima rva.xyz, tokenizirani RVA porasli su za Hvala što ste gledali. Pretplatite se za više sadržaja.